Tšeke ditaba tša Sepedi tša SABC 3 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. We have agreed to do is to reset the button by way of ensuring that this GNU going forward has got to be governed by rules, not just the statement of intent. Komiti tšhomo ya bosetšhaba ya ANC e fitlheletše sephetho sa go thomološa mmušo wa botee wa bosetšhaba goba GNU le go bulela mekgatlo ka moka. Ka bogole botoka ntse re mmile go batho ba robalang teng. Le lengwe la malapa a batho ba bararo bao ditopo tša bona di utswitšwe go ka bolota bohu bja Kuruman ka Northern Cape le tsomatoka ka morago ga dibeke tše tharo ga e sa le bošula bjo bo direga. If that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff. Nto ya kgwebo ya lefase ka bophara yeo e thomilego ke mopresidente wa America Donald Trump e gare e kekela pele. To enjoy it every moment, every minute of the game, not forgetting the responsibility. Motlhatli wa Orlando Pirates yo a nkgago tsela Jose Riverio o ikana go fitlhelela se ka magaolagang a CAF Champions League ge Pirates ya mogela setlhopha sa Algeria MC Alger letong la bobedi la lepatlelong la Orlando ka laboraro. Thobela nako ya go lesolela ditaba ke ye ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le moferetoledi wa polelo ya diatla Mphotene. Komiti tšhomo ya bosetšhaba ya ANC e fitlheletše kwano ka go tšea sephetho sa go aga leswa mmušo wa botee wa bosetšhaba le go bulela mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki goba karolo. Se ke ka morago ga gore DA yeo e lego karolo ye kgolo ya mmušo wa botee wa setšhaba e se kgathe tema nakong ya go fetišwa ga polelo ya kabo ya ditekanetšo bekeng ya go feta. We will never back the DA. We are not beholden to them. They have chosen to participate. And they have created their own chaos. ANC hlakišitše ntlhakemo ya bona go seo ba rego ke go ba phiri ya mekoka mebedi ga mokgatlo wa DA. Komiti tšhomo ya bosetšhaba ya ANC e tšere sephetho sa go aga leswa mmušo wa botee wa bosetšhaba ka go dumelela mekgatlo e mengwe ya dipolotiki go tšea karolo. Mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o re gabja le mokgatlo o buletše ditherišano le mekgatlo e mengwe ya dipolotiki yeo e nyakago go ba karolo ya mmušo wa botee wa bosetšhaba go ba karolo ya go ekaga leswa ga pušo yeo. That's what we do. We are a decent party. We don't talk through headlines and gossip. We talk face to face. What we want to raise with the DA, we'll raise it with them when we meet with them. Maybe they've taken a decision. We don't know that they want to go, given the actions they've actually taken. What we have agreed to do is to reset the button by way of ensuring that this GNU going forward has got to be governed by rules, not just the statement of intent. E tla re mo bekeng yeo e tlago komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC ya swara kopano go sohla go ba ka gare ga mmušo wa botee wa bosetšhaba le DA. Mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o file mokgatlo wa DA nako ya go kgetha ge ba nyaka go ba ka gare ga pušo ya botee wa bosetšhaba goba GNU goba go gata kosine. Le ge go le bjalo moetapele wa DA John Steenhuisen o boletše ge mokgatlo wa gabo o sa šikinye ke selo. I think it is important that we find a way through this. We're certainly not just going to walk away from the GNU, but we also can't just remain in a situation where we are not privy to a genuine power-sharing relationship. Mopresidente Ramaphosa o boletše gape gore lefapha la kgwebo le ka se ba tšeele dipheto bakeng sa segwera sa bona le mokgatlo wa DA. Mo dibekeng tšeo di tlago ANC e tla swara kopano le mekgatlo ka moka ya dipolotiki. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlhotlheleditše maloko a maphodisa go emela kgole le tiro tša bomenetša gore a kgone go matlafatša lekala leo. O boletše se ge a be a bula seboka sa mathomo sa maphodisa seo se swaretšego ka Kempton Park e Koreleni. Kopano ya matšatši a mararo e tla šetšana le mekgwa ya bjale ya maphodisa le go leka go hlama mekgwa ye e šomago gabotse go swana le ya tšhomišo ya technology go rarolla bosenyi bo e leng gore bo tšwela pele go gela godimo ka nageng ya Afrika Borwa. We therefore welcome the focus of this summit on exploring
the role of technology in modern policing, in investigation, as well as intelligence. Technology is particularly crucial when analyzing crime trends and patterns. It is also valuable in empowering citizens, as I saw in Soweto just this past week. As part of facilitating access to South African police service, it is encouraging that discussions are planned for how to leverage innovative digital platforms, such as mobile apps, online reporting systems. Go sa le bjalo batlhankedi ba sepodisa ba filwe maatla go itšhireletša ge ba gatlhanetšwa ke sefako sa dikolo nakong ya ge a bolela kopanongkgolo ya sepodisa ka Emperor's Palace ka Ekurhuleni. Mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa Fani Masemola o rile maphodisa a ka se tlogelwe a fetoga batho ba setlhabelo ba dinokwane tša go hloka mogao. O re maphodisa a fa go šireletša naga le badudi. Dipalopalo tša moragorago tša bosenyi di utullotše gore maphodisa ka bago 22 a wa lego mošomong le a wa sego mošomong a bolailwe magareng ga diphalane go ya go Manthule ngwagola. Se go ya ka mokomišenare wa maphodisa yo a boletšego gore diphišamare tše di swanetše go fedišwa. Those that draw a firearm towards the police, the instruction is clear. Police, you must defend yourself and defend the people of this country or the inhabitants of this country. You cannot look back. We cannot allow a situation where when there was a shooting between police and criminals, we lose members or our members are injured. Dibekeng tše di sa tšwago go feta maphodisa a nyaditšwe kudu ka go se tiiše molao ge ba šogana le dinokwane. Mekgatlo ya bašomi e tiišetša gore maloko a bona le ona a swanelwa ke go phela. Saying to our members, they must not die with their guns in their holsters. If the criminals are sending fire, they must return fire with fire. And the police must come up with very clear strategy. When criminals commit crime, they plan, they are intending to kill. There is no member in the South African Police Service who put in uniform and plan to go and kill anyone any time of the day. But what we know is that when you put in that uniform, you may not make it back home. You may be killed. Dikebekwa di lemošitšwe gore selo se sengwe le se sengwe se na le moo se felelago gona. You shoot at a police officer and you get shot in the process, that's on you. Don't threaten the police, don't shoot at the police, don't try and kill a police officer or a police member. You need to bear the brunt of your actions. Baemedi ba holofela gore kopano ye ya matšatši ya mararo ya maphodisa e tla hwetša ditharollo tša go netefatša le go dira gore maphodisa a bolokege le mošomo wa bona o atlege. Bjalo ka mehla go potšišo ya letšatši re rile ge a bolela sebokeng sa maphodisa mopresidente Cyril Ramaphosa o gateletše gore mmušo o swanetše go šomiša technology go lwantšhana le bosenyi bjo bo kekelago pele gomme re botšiša gore na o bona se ka thuša ga kakang phareleng ye. Letlakaleng la Facebook Matume Monyela o ngwadile o re nnete gona tšhomišo ya technology ka sephodiseng e ka kgona go fediša bosenyi ka mo nageng ka ge e tlo kgontšha maphodisa go swara basenyi ka merwalo ya bona le bao ba logago manomabe ba ka swara pele ga ba ge ba phethagatša mošomo ya bona ya bosenyi. Ge e le Makomane Motlhala yena o ngwadile gore o re gabotse go nyakega gore mmušo wa rena o dumele gore o palelwa ke go fediša bosenyi ge ba bolela ka go šomiša technology se se ra gore mafelong ao a senago inthanete a tla palelwa ke go hwetša thušo. Letlakaleng la X Shoki Magapa o ngwadile o re technology gona aowa ga ba rerešwe gobane bosenyi bo nyaka boikgafo botswerere ge e le bobodi bjona le bolahlela kua. Michael Morobani yena o re se mopresidente a se boletšego se ka thuša kudu go fokotša bosenyi ka go šomiša mafaratlhatlha. Ka mehla re leboga maikutlo a lena ebile re le gopotša gore ga amane le lekgotlakgašo e fela ke maikutlo a lena. Bjalo ka mehla re leboga go kgatha tema ga lena hle re gatela pele lekgotlakgašo la Afrika Borwa le rata go kgonthišiša gore go ba bogedi tshwarelo gore kgašo ya ditaba ya polelo ya Afrikaans ga se ya fedišwa moraga gore go se be le kgašo yeo mafelelong a beke.
Pataolo ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa ba amogetše gore go se be gona ga kgašo ya ditaba tša polelo ya Afrikaans mo mafelong a beke e bile phošo ka ge go le bohlokwa gore kgašo ya ditaba ya Afrikaans e balwe le tše dingwe. Lekgotlakgašo le ikeme ka go netefatša go ikgafela tekatekano ya ditaba le tshedimošo ka dipolelo ka moka. What transpired was actually a scheduling error. It's the news team was on standby to actually go live with the bulletin. However, just before they went live, they realized when they were looking for the ad breaks that they were not on the schedule. And this is due to a miscommunication that took place internally regarding the scheduling of the Afrikaans bulletin itself. So it is not because the SABC was in any way deprioritizing Afrikaans over the weekend. This is an oversight. I think it's important for us to understand that the SABC is a public service media broadcaster. We are responsible for ensuring and protecting indigenous languages in South Africa, and it's a massive role that we play. If you look at just in terms of our public broadcast mandate of informing, educating, and entertaining South Africans. So this is a very important part, and Afrikaans, as per the ICASA quotas, when it comes to indigenous languages, is also, also plays a very important role there. Motho itse gore kgaso ya dikgang tsa Setswana, Sepedi le Sesotho e fetotse nako. O tlile go e bona ka ura ya bosupa maitsebo mo gare ga beke go simolla ka moranang a le malatsi a le supa. Re go tlišetša ditaba tša Afrika Borwa le lefatshe ka bophara ka go ba lentšu la gago ditabeng tšeo di ratago ko wena go tloga go tšeo di tantšego šedi tša bjalebjale tša dipapadi le kgwebo. Boha ditaba ka ora ya bosupa Mantaha go fihlela ka Labohlano hara beke le ka ora ya botshelela mafelong a beke. SABC News re ikemetse ha re nke lehlakore. Re gatela pele le lengwe la malapa a bahu ba bararo bao ditopo tša bona di utswitšwego ka bolota bahu ka Governmental ka Northern Cape ka kgwedi ya Hlakola ba re ba ka se tsoge ba hweditše khutšo go fihla ge ditopo tša ba malapa a bona di hweditšwe ke dibeke tše tharo go feta tše tharo bjalo ka ditopo tša banna ba babedi le sa ngwana wa mosetsana di sa le di utswiwa bolota bahu bja motheo wa bophelo. Ba lelapa la Diteko batswadi e mongwe wa batho bao ditopo tsa bona di ileng tsa utswiwa mo shareng ona ba re ba ntse ba amehile maikutlo ke ketsahalo ena. Lelapa la batswadi le re le ngongoreile hore setopo sa hae se ka nna sa sebediswa ho etswa methogo. Re batla go bona la re beile motho wa rona, re mo beile mo batho ba dulang teng bo ba robalang teng le bona. Ha go monate go dula re ntse re kgatseng, ga go monate go dula re ntse re ruta o ka dipelo gore batho ba motho a rona go ka bo le botoka ntse re mmele go batho ba robalang teng. Montswe o re ba ntse ba hloka dikarabo hore baetsi ba ketso ena ba kene jwang moahong ona ka ha o nkuwa e le sebaka se bolokehileng. Ga re itse gore go tla jang gore batho ba timele ko moshareng mo re batho ba safe teng a bona re ntse re batho ba utswiwa ba tshela ante ha ba tlhokafetse le bone ba botlhokwa. Sepolesa se hlalosa ha se ntse se latela mehlala hore se tshware ba belaellwa. To date, there has been no arrest and the missing corpses not yet recovered. The investigation team are working tirelessly and following up on all leads regarding the case. Botsamaisi ba moshara ha bo alakatsa ho hlahisa maikutlo ka ha diphuputso di tswela pele. Mokgatlo o tsamaisang dimoshara ka hare ho naha o hlalosa ha ona le tshepo ya hore ba belaellwa ba tla tshwarwa haufinyana. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kuruman, Northern Cape. Kgoro ya bodulo e ikemišeditše go kaonafatša dišušumela tša ka mo nageng tša go feta 4,000 go tloga ga bjale go fihla ngwageng wa 2023 se se tla akaretša go agwa ga mengwako yeo e lefeletšwego ke mmušo le ya go hirišwa mo mafelong a maleba bakeng sa malapa a dimilione tše 2 go tšwa dišušumeleng tšeo di ikadilego le naga. Baotledi ba dipese tša go rwala barutwana ka provinseng ya Northwest ga ba kgotsofatšwe ke maemo ao ba šomelago go ona. Ba tlhaloša gore ba gapeletšwa go rwala barutwana ka bontši bakeng sa tlhaelelo ya dipese ka ge tše dingwe di senyegile. Go se lefelo ga baotledi ba dipese ka kgoro ya polokego ya setšhaba le dinamelo ke a mangwe a mathata ao ba lebanego le ona. Seo ke se e leng gore baotledi ba ngongorega ka sona.
Dikgwetlho tseo di sa feleng tsa dipalangwa tsa barutwana mo porofenseng di nna le ditlamorago tse di masisi. Bakgweetsi ba dibese tseo di tsamaisang barutwana ba ikuela go bathati ba puso go samagana le dikgwetlho tsa bona. Ba re maemo a bona kwa tirong ga itumedisi ka ntlha ya go pega palo e e feteletseng mo dibeseng, ditsela tseo di sa tsamaegeng le go se duelwe sentle. Mo mathateng ka gore gona le bjo tsa madi mo bathong go tshela diesel le rona ka fa ga tshwantse re kry-a madi ga re kry-e madi gona se be ra kgwedi gape yana ya bohelwane kgwedi ya re bona re tla bona gape gore ba ka se ba sa kry-a sepe. Ke kgona go dula ma 3 months di driver tseno di sa gone, so ba re di re bolela gore governmental ya bana tšhelete, so ene ya re affecta thata. Bathati ba puso ba re ba leka go rarabolola ntlha ya go tlhaela ga tekanyetso e leng seo se amileng thata dipalangwa tsa barutwana. O kry le gore sekolo se se neng se dirisa bese e le nosi kgotsa tse pedi e gapeletsa gore e dirise bese tse tharo tse e le gore mo leding la rena re ne re sa e lebelela. Ka jalo tekanyetso eo e ne e le ko tlase ga se ne re se tlhoka re le lefapha. Mongwe wa baeteledipele ba baagi o ikuela go batsamaisi ba puso go tlhoma setlhopha seo se tlaelang tlhoko dipalangwa tsa barutwana. Lefapha le ka leka go dira setlhotswana se re se bitsang re ke repeat team go ba thusa le ka tsamaiso ya bana, because nako le bone le lefapha nako ba ka se ka bantsha tšhelete fela ba sa itse gore a mme batho ba isitse bana. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Madumera fele re a launcha re gatela pele ntwa ya tša kgwebo yeo e bušeleditšwego ke go nameletšwa ga ditefišo tša diromelwa ntle ka mopresidente wa US Donald Trump go kagakeletše pele ka mošupologo se moraga gore Trump a tšhošetše go nameletša ditefišo tša China le European Union moraga gore dinaga tšeo le tšona di re di tla netefatša ditefišo tša bona. Trump o rile ditefišo tša diromelwa ka nageng ya US tša bonnyane ba diperesente tše 10 le bogolo bja go balelwa go diperesente tše 50 di tla thuša United States go hwetša tokologo ya tša kgwebo e le go seo naga yeo e se konnwego mengwaga le ga go le bjalo China e re e tla tšea magato a go itefeletša go šireletša tokelo le dikgolego tša naga ya bona ga United States e ka oketša ditefišo tša diromelwa ka nageng yeo. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Pele a re boneng ka boripana gore mebaraka ye mebjang ge JSE tswalela pijana ka iri ya botlhano. Ranta e kana fetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo ntle fela le pound ya Britain. Tšhupane ya ditheko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e godimo. Theko ya dirafša e šomile gabotse. Mohlahli wa Orlando Pirates Jose Riverio o re a ka se dumelele go sepela ga gagwe go mošitiša go phethagatša maikemišetšo a gagwe. Riverio wa mengwaga ye 49 o utuletše bekeng ya go feta gore a ka se mpšhafatše kontraka ya gagwe ya mengwaga ye 3 ga e fihla mafelong mo mafelong a setlha sa 2024 le 2025. Riverio o re maikemišetšo a gagwe ke go fihlela sekamakgaolakgang a ligi ya CAF Championship le go feta fao. Pirates e tla ba mongae kgatlhanong le setlhopha sa Algeria MC Alga letong la bobedi go di quarter final ka lepatlelong la Orlando ka laboraro manthapama. Orlando Pirates e raloka ga botse dipapading tša CAF Champions League mo setleng se ke la mathomo gore Pirates e fihlelele legato la mantšhano ge sa le ba fihlelela di-finale ka ngwaga wa 2013. Jose Riveiro go tšwa ka Spain o dira mošomo o mobotse. Pirates e ralokile dipapadi tša di-group stage ntle le go lahlegelwa le ge a utullotše gore o a sepela sehlopheng sa Pirates. Riveiro o re o nyaka go šoma gabotse phadišanong ya Champions League. We want to enjoy it every moment, every minute of the game, but
not forgetting the responsibility that we have and the opportunity that we have to win the match. Pirates e fentse dipapadi tše tharo tša tseleng tša Champions League ka North Africa. Ba fentse Al Ahly ya ka Egepeta, ba fenya CR Belouizdad e šitana le MC Alger tša ka Algeria. Efela Rivero o re se ka se bolele selo ge ba ka palelwa ke go fenya MC Alger papading ya loto la bobedi. So even though our journey was excellent so far, you have a bad day in this competition and you are out, and it doesn't matter all the games that you played before and how good you were. You know, it's gonna be good as a memory in the future, but tomorrow those games must be for us a reason to believe. Mokapteni wa Pirates Innocent Maela o re ba swanetše go šomiša sebaka sa gore ba raloka papadi ya selegae morago ga go fenya papadi ya tseleng mo bekeng ya go feta. We played the whole game and we came back with the win. We placed ourselves in a position where we're giving ourselves a chance to progress. Maela le yena o re se ga se sebaka se se botse sa go bolela ka go sepela ka motlatli wa bona. Rivero ga a nyaka go bolela ka kgonagalo ya go raloka kgatlhanong le setlhopha se sengwe sa ka Afrika Borwa Mamelodi Sundowns papading ya di-finale tša Champions League mo setleng se. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Orlando, Soweto. Bageshu di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang fa o le ka kgatha go tema. Ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le SABC Lehae go sasa. Go šogofetše a e beng boroko. Shalang.